subiranamo ndakeka yuko n'abazarendo batabanye neza namwe no mu leta ya Kongo FARDC, ibintu bikaba bitangiye guhindura isura sindi ngabo. Nanone reka turebere hamwe izi breaking news, dore ko ari ya makuru abagezweho, ya makuru masha utapfa gusanga ahandi ariho hose usibye hano kuri uyu muyoboro mugari wa Kuri News TV. Nyemerera rero untize umwanya wawe mutoya muri aka kanya turebere hamwe aya makuru masha abagezweho. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi, dore ko ari byo biduha ishyaka ndetse n'umuhati wo gukomeza kugenda tubagezaho amakuru meza, ya makuru aba yizewe, ya makuru aba atariho ivumbi. Nanone rero tugarutse muri gitaraganya kugira ngo kugezeho amakuru mashya aba arimo gucyaracyara, dore ko ari ntahandi wayasanga. Nyaboneka niba utari wakanda subscribe, ndagusaba kubikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose duse nkuru cyangwa se ikiganiro ujye ubasha kukibona 5 kuri 5, ndetse by'umwihariko tukazajya tubasha kubana mu makuru n'ibiganiro tugiye kunyuza hano Kuri News TV bya buri munsi. Rero reka tukubwire ko tugiye kuba twasesengura amakuru agiye atandukanye, haba hano ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse no ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru aba arimo gucaracara, ya makuru yakasa mutwe. Reka tubabwire ko turaza kerekeza hariya ku kibuga cy'imirwano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahakomeje kugenda habera intambara irimo gushamiranya ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'imitwe igiye itandukanye, harimo imitwe y'abazarendo ndetse n'uyu mutwe FDLR wiganjemo abajenosideri. Aho ku rugamba ku mutwe mu 23 ibintu byakomeje kugenda bisubira irudubi hagati n'ingabo z'igisirikare cya leta, ndetse mu 23 ikagenda ifata bugwate abasirikari bagiye batandukanye barimo kugenda bafatanya na leta ya kiriya gihugu, ndetse bakagenda bafatwa abiganjemo abarundi barimo kugenda bafatwa bugwate. Kugeza ubu ngubu hari andi makuru turimo kugenda twakira avuga ko nyuma y'uko leta y'igihugu cya Kongo cyangwa se iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC gisubiranyemo n'izi nyeshyamba za FDLR, ngo gishobora kuba cyarasanye nanone n'izi ngabo zo mu mutwe w'abazarendo, uyu mutwe usanzwe warashizweho n'igihugu cya Kongo cyangwa se n'uyu Felix Tshisekedi, uyu mutwe w'abazarendo kugira ngo ukomeze kugenda ufasha ingabo z'igisirikare cya leta mu rugamba rwo guhasha M23. Aya makuru yo mwayakiye gute cyangwa se ni ibihuha kuba izi ngabo zikomeje kugenda zifatana nanone n'izi ngabo zo mu mutwe w'abazarendo? Nakubwiza neza yuko ukuri sindi nkabo FARDC hamwe na FDLR bijya gutangira gukorana. Urabizi neza ko FDLR yavuye mu Rwanda imaze gukora genocide, ibyo bigatuma rero u Rwanda rurega Kongo yuko rufasha FDLR, ko FDLR yagiranye amasezerano na FARDC yuko izayifasha kugaruka gutera u Rwanda, ariko nanone FARDC ikarega u Rwanda ko rufasha M23. Urumva ni ibintu by'uruhurirane rero, ariko nkubwize neza yuko FARDC yatangiye gusubiranamo na FDLR, aho General Omega FDLR yashatse kumwivugana ariko akabimenya bwa mbere, akaba yahungiye muri Masisi aho M23 isanze igenzura. Ubwo rero nawe sindi nkabo umunyamakuru, nawe ndabizi neza gukurikirana ibinyamakuru, nawe ndabizi ko amakuru nawe ubu yafite, ariko twe turi hano kuri tere ibintu bimeze nk'ibyacoroye, mbese amasasu yahagaze. Ariko tugendeye ko nk'uko mu ijoro ryashize uko byagenze, abazarendo bakosanyijeho na M23, ubona ko ari urugamba rurushamiranya abarundi bo mu gace ka Rucuru hamwe n'Amasisi bagiye M23 yabacunze yabateza mu bushi irangije yita mbese yameze nk'aho urugamba rwameze nk'aho rucecetseho gatoya.
ndetse M23 ikagenda ifata abasirikari bagiye batandukanye ubundi urugamba nkaho rwari rutangiye mu masaha 9 abiganjemo abarundi barimo masaha niho urugamba rwatangiye gushuha bicwa. Turaza kwerekeza abajenerali mu Burundi hagati y'umutwe wa M23 yatangiye kurasa ibisasu bikomeye y'u Burundi zirimo kugenda M23 nubwo tutaraho yibona ikoresha indege ariko turabizi ko zifite hamwe n'amadrone gukomeza kugenda byashaka uburyo ki byumva neza. Uyu mutwe wa Red Tabara rero uru rugamba ndabona M23 itangiye kurutsinda, aho twumvise ko leta y'igihugu cy'u Burundi uretse ndashaka udusesengurire neza kandi usesengurire abadukurikiye. Kugeza ubu ngubu sinzi icyo twashingiraho tuvuga ko M23 yaba igiye kuba yatsinda urugamba, dore ko FARDC mu minsi yashize twagiye twumva ndetse tunabona ku mashusho no ku mavideo intwaro zikomeye zirimo neza misile yagiye igura mu mahanga ndetse ko yazizaniye kuba yarimbura M23. Ese iki kibazo cyo kuba FARDC irimo kwisubiranamo n'iyi mitwe cyaba ari cyo kigiye gutuma gishingirwaho uvuga ko M23 ishobora kuba yatsindura urugamba, cyangwa se n'ubushobozi bwa M23 dore ko dusanzwe tuzi ko isanzwe igaragaza ubunyamwuga bugiye butandukanye? Sindi nkabo nakubwira ko uko ndi kukubwira ko M23 igiye gutsindura urugamba mfite n'ibihamya. Urumva hari ukuntu usanga nk'abasirikare ba FARDC bariranye igishege ku muhanda, cyangwa se nk'ubu hatangira nk'intambara ariho urugamba rushushe, wakumva nk'isasu ukabona umwe ahise yicira ahise yiyirukira, nka drone zacu ziba zabitweretse neza. Urumva sindi nkabo ndakumva neza. Hanyuma noneho abarundi wenda ntibapfa gukanyakanya bakagenda bagapfa kurwana, ariko nabo ntago ubona ko bibashishikaje, kuko ntago wabona uwa mbere baramugaritse hariya ngo nawe ukomeze wishore mu gisasu kandi nawe ubizi ko ari umurupfu. Njye mbona abasirikare ba FARDC nta bunyamuga bafite. Urabyumva? Kugeza ubu turimo kugenda tubona impinduka ku rugamba, aho mu minsi yashize FARDC yumvaga ibisanzwe ari nk'ibisasu ikabasha kuba yakirukanka, ariko ubu birimo kugaragara ko yazanye izino mbunda nini za Mossad ndetse n'izindi zazanwe na MONUSCO mu gukomeza kugenda ihashya uyu mutwe. Ubu ngubu byaba bihagaze gute? FARDC ni yayindi dusanzwe tuzi, cyangwa si kugeza ubu ngubu irimo kubasha kugenda yihagararaho ndetse ikabasha kugenda yarwana? Ariko nawe urabizi ko bazanye rasasi ko bikabananira, bageraho bazirasa bagatinya kuzagurutsa araho byageze M23 yititiza izana ibisasu urayibedereka. Urumva sindi nkabura byumva? Yakumva neza. Ibisasu urumva batinyaga guhagurutsa Sukhoi 32 kugira ngo M23 itayirasa, kandi nawe urabizi neza ko yaziguze kugira ngo itere u Rwanda. Urabyumva? Ayo ni amakuru tugenda twakira, ndetse n'uriya Felix Tshisekedi yigeze kuba yabikomozaho mbere gatoya y'amatora. Arabyivugira yuko azatera u Rwanda, ariko ndabizi neza ko atarushobora. M23 arayinaniwe, azaza gutera u Rwanda gute? Cyo ni ikibazo cyakwibazwaho na buri wese, ariko na n'ubundi ntitwarenze ingohe ku magambo yagiye avugwa nawe avuga ko we ubwe agomba kuba yakiterera u Rwanda, ndetse akabasha kuba ngo yakuraho ubutegetsi buyobowe na nyakubahwa Excellence Perezida Paul Kagame, ko yakuraho ubutegetsi bwa Kigali, ndetse ngakaba yayibugira intara, akaba yagira u Rwanda imwe mu ntara zigize iri ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo ari ibintu ubona byarabaye agaterera nzamba, bikaba byarakomeje kugenda binanirana kugeza amagingo aya ngaya. Nawe urabizi kandi neza ko aramutse ateye n'u Rwanda biravuga ngo azahagarara, ngo azajya kuri Goma, ngo arase mu Rwanda, ngo azarasa i Kigali. Yarasa i Kigali gute ariko nta bushobozi afite? Urabyumva? Abasirikare gute we bazaza ku mupaka ngo baje guhangana n'abasirikare b'Abanyarwanda, kandi tuzi u Rwanda urwego ruriho mu bijyanye n'imbaraga za gisirikare?
urumva. Sinzi ubushobozi yenda uri kuvuga, tuzi neza ko leta ya Kongo ikomeza kugenda yigwizaho intwaro zigiye zitandukanye. Ziriya ntwaro ntacyo zizimariye wanana, ni ibintu mbese nk'igiterabwoba ibizana, ntabwo mbese gusa wabivuga gute. Igisirikare kizana imbunda ngo ukizanye imbunda, imbunda zitagira icyo zimaze. Umusirikare umuhereza imbunda waguze miliyoni n'ibihumbi 500, yarangiza akayigenda agahita ayihereza umutwe wa nyine M23 ugahita yikubita, bagahita birukankaho bakabisiga ibifaru bakajyana M23 nk'ahandi bakabeshura u Rwanda ngatigo rwahaye M23 imbunda, kandi u Rwanda nta ruhare na buke rwazigizemo izo mbunda bazaka. FARDC kubera ubwoba bwayo, mbese abasirikare ba FARDC njye mbona nta n'ikintu bamaze, mbona huko Tshisekedi natareba neza, ntabwo uru rugamba ruraza kumutsinda igihugu, barakimufatana naho karabibona. Simba nkubwiye uzaba urambwira. Reka tuze yenda kutizimba mu magambo cyane, ariko byibuze mbere yuko dusoza gatoya, reka tuze kuba twakubaza ikibazo cyangwa se ibibazo bigera kuri 3 udusubize, dore ko dusanzwe dukurikiranwa n'abanyamakuru ndetse n'abandi bantu bagiye batandukanye. Kugeza ubu ngubu sahizi dufite abantu 3,600 barenga badukurikirana umunsi ku munsi, bamaze kuba babishyigikira. Wongereho n'ibindi 3,400 bidukurikirana n'ubundi kuri Ratwa TV. Abo bose rero barimo kugutega amatwi cyangwa se barimo kuba bashaka kumva abantu barenga 7,000 rero ubusesenguzi bwawe. Nanone reka tukubaze ku bibazo bigera kuri 3. Reka tuhere ku iki ngiki. Ese wowe nk'umunyamakuru cyangwa se nk'usanzwe akurikirana ibibazo bya hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ubona ikigamijwe ari iki ku buryo Tshisekedi yakifata agahereza intwaro ziriya mitwe? Ubona ikigamijwe ari iki muri rusange? Ikintu agamije Perezida Tshisekedi, ikintu agamije njye mbona yuko ashaka kwirukana abaturage b'igihugu, kandi yaje basangamo. Ibyo urabyumva? Gutashaka kwirukana abaturage bakavukire, urumva, abirukane mu gihugu cyabo ngashaka ko baza mu Rwanda. Ibyo nibyo. Icyo ni ikibazo gikomeye, kandi nawe ndakeka yaburira igisubizo. Ikindi kibazo cya kabiri twakubaza, ese ubona Uburundi buramutse bwifatanyije na Kongo kitaba ari ikibazo gikomeye kuri iyi ntambara buvuga ko bugomba kuba rwateza ku Rwanda, ndetse ko na Kongo yakomeje kugenda ibinuganuga ivuga ko igomba kuba yafatanya n'igihugu cy'u Burundi mu kuba yatera u Rwanda? Uburundi bwananiye Red Tabara, si umutwe utavuga wenda kuko makomeye, ariko nawo ntiwiyoroheje. Uburundi bwabuze n'ibyo kwirira ngo bugiye kwifatanya na Kongo ngo buje gutera u Rwanda. Ibyo ngibyo ndakubwiza neza ukuri. Ikiro cy'inyama mu Burundi kiri kugura 20,000, urumva. Ikiro cy'ibishimo ni 4,000. Gute se umbwira ngo ruzabona ingengo y'imari guturuka muri 2013 kugeza muri 2024 yakoresheje mu kugura intwari 600,000? Urambwira ko izabona miliyoni 30 zo kuza gutera u Rwanda? Ni ikibazo gikomeye. Rero reka tuze gusoreza kuri iki ngiki, anaricyo turaherukiraho. Ese nk'umusesenguzi, wowe ubona Kongo kuba yagejeje kiriya kirego hariya mu rukiko rwashiriweho Afurika y'Iburasirazuba, ndetse wagiye ukurikirana n'ibyireguro cyane, abagiye muri Tanzania zinone biriya yagiye wumvishe mbese afitemo we n'ubwoba, urumva. M23 yamuteye ubwoba, noneho ashaka kubizana mu Rwanda kugira ngo bamufashe. Yagiye mu Burusiya, ajya muri Amerika, hose ngari gushaka intwaro. Byamugejeje kuki? Ntago nari guhebeba ngarigiye gushaka izindi ntwaro, ngari gushaka ubufasha kugira ngo, urumva, mbese ubundi tuvuge we n'intambara yarangiye. Intambara nirangira nawe ashaka gushoza indi, kandi ibyo ntibizamushobokera. Icyo ni igisubizo.
buri wese yakumva neza. Reka rero tugushimire bwana Mavubi, reka tugushimire ku busesenguzi uduhaye n'umwanya wawe uduhaye, kuba wemeye kuba waganira natwe abantu bakurikiye Ukuri News TV. Uyu ni umunyamakuru akaba n'umusesenguzi usanzwe akurikiranira hafi ibibazo bya hariya, asanzwe kafite n'ikindi gitangazamakuru Ratwa TV. Reka rero tuze kugushimira wowe twabashije kuba twabana iminota turi kubona idufashe, ndimo kubona n'ikirere kiri guhinduka. Reka tuze kukubwira ngo wowe utari wakanda subscribe bikora aka kanya tujye tubasha kubana 5 kuri 5 mu busesenguzi tugenda tukugezaho. Ndetse reka tukwizeze ko usiga igitekerezo cyawe kugira ngo uyu mutumirwa tujye tubasha kumuzana, utubwira ati uwo mutumirwa ni mwiza cyangwa se yatugejeje ibyo dushaka, tujye tubasha kumuzana buri gihe. Reka tukubwire ngo Mavubi, wakoze kuba waduhaye umwanya wawe. Nange mwakoze kuba mwamaye umwanya wanyu. Nitwa Mavubi.